Mayakit keng video nga ini ing dalan narap na ning barangay hall at covered court keng Lakyos, Arayat, Pampanga. Penandit mo, dintang yang matuling asaken, nung nuka rin kiluldas siya ing lalaking magdalang makabang baril, sa kaya pepakbong keng direksyonan ning barangay hall. Katukinong kinuldas, denga dua pa katao, apepakbong muna mang baril. Kaya rin pilang segundo, pasibayo lang sinake keng saken denga dua, kabang milay neman ing metong magdalang long firearm, sa kaya sinake mo naman king saken. Linwal noman king dalan, dengat lupang lalaki, aginanting akbong kareng gunmen. Inga blasang akbong ning baril, eya eksena, king pelikula, doneto tuyang milyari anyang bengi na ning Domingo, August 11. Meteya, king pamamaril, Ilakyos Barangay Captain Norberto Melumbang. Agpang king spokesperson na ning Pampanga Provincial Police Office o PPO ay Police Lieutenant Colonel Jaime Edeher. Bagito, reng mekamate king opisyal. Akin mo talaga na organized la rin ng Nego Bracang Kaplumbang. At ita mo pwedeng pwede kayo nga probinsya tamo yung makanyan na gagawan. Kaya kaya katamong provincial director talagang minuto siya karang ganagan ng chief of police na talagang ipakibalwan la rin ganagan ng organized crime group kayo ng Pampanga para enargo maulit ing milyari kang barangay Captain Lumbang. Binuuna niya ning Police Regional Office 3 ing Special Investigation Task Force o SITG Lumbang at kasalunsungan da pang-establish nung nanong posibleng motibo ning krimen. So far nasa ano pa tayo, nasa process pa tayo ng backtracking at saka forward tracking, no? Kung saan inaalam natin kung bago yung insidente at saka yung after ng insidente kung saan nanggaling yung sasakyan at saka kung saan pumunta yung sasakyan na ginamit. At ating sabi-sabi king mismo may malan ka rin aking arayat na tagal yung Vice Mayor king Balending Arayat. Aminado yung Edeher ang maragulyang amon para karing pulis ing pamagbante king peace and order king probinsya lakwas ng yening malapit na ing election season. Anya naman na party king pamag-inspeksyon karing motorsiklo karing checkpoint babanten dala naman kanungeni reng four-wheeled vehicles amaging getaway car daring kriminal. Yung SILG niya yung sinabi na isolated case ni kalupa na niyan may kaadwa tamong sunod barangay captain na inimbestigan. Mag-step up tapang mas ahead ka rin ng criminal reni. Mo kabud mo ding motorsiklo ilang dyan na focus. Dyan na rin focus rin ng four-wheel vehicle. Memye niya naman kanong direktiba, ing direktor na ning Pampanga PEO ay Police Colonel J. D. Maandal, bang i-address ing problema pangaras karing loose firearms o illegal at lisensyadong baril. Isa inutos na po rin kaya katamong chief of police na mag-apply search warrant karetang iganagan ng ating information na mag-possess baril niya lalong-lalo na karetang kaya katamong criminal group kining kaya katamong probinsya. I-identify lang andren at agad-agad na applyan na search warrant para naman rin kaya katamong memalian na appeal da talaga na safe lang kining probinsya tamo. Samantala, amuyuta na nomang Edeher deng sablang barangay captain na makaranas kanong banta king karelang biye alumapit kareng pulis baro kanong asopan. So far maganda threat assessment kareng eganaga ng barangay captains para naman masiguro ing karelang seguridad feel free la rin barangay captain muntaking station pakisabyan ding chief of police ilan naman ing ating mumunang kontak kareng chief of police lagi na man mumunta rin chief of police tamo kareng barangay sabyan din ang problema da sa likod king PNP. Kiabay Paulo G. Santos, ako po yung kaya kayong talasuyo Justin Dizon, ating pusong makabalen.